Usami mo bibia akwaba eha attention TV dia na ekosobre na asoin eti wadaoma attention TV YouTube o subscribe bia na wa share e dia my so na Facebook attention Tvgh ehon so okwa na wa follow ye na wa like na wa jaw comment e de ato ho e dia my edwuma ko bia daoma e na ya metena sese yan mo bo machidom amade na ekoso mede ebe so mo University Foundation waso wakwa akoye adoye kakra nyamede ama no won so fa wode eba be ka ho bi se de be ye be doso na ode akwa akoche enyanka de ekunafo na nyankopon be hweso e de ehwa papa paye friend was 0548 30985 and I said 0548 302985 o friend na baby bia wo wache de obeba baji sample mobile money eno so wono ebe hwetwe ho enkomo na bibia aye kama bi nso ana wo so wo de no wo pe enku papa bi e de astra wo we de wo pe perfume papa atutu agu ho wo pata de papa bi ahye ama ye hu se wo so wo ye person de ana Natis Cosmetics and Boutique and American for e de ama wo mo aso ye e wo ablekuma agape tarazo ho na wo kopie mu a entade papa pa se wo so se de wutie bia wo wa wo ye tia wa ye kokoro a wo so de ewo mu se men so obenpo e na ye wa kopie mu ho a wo mo be ma wo enku e bia na so stretch marks ni nyina wo mo wo enku a wo mo de be ma wo na osra ni nyina e be firi ama bibia aye kama e de ama so wo mo so 0242 631 620 midia ene Rahel oba pana metwa husima me ba ye bebo e de ewura ene ensem ewusia me da se wo twen me na metwa husima kakra bi e de eba ye na ene yensem no ye hyase e de freedom amamu ai bunumamu e de ye hyase e de free osi ade ayo nana agima ebedu owoto so mi no eye ohene popra wo doma na papa ensam bebre na be mre kakra ni wo keka ene nam social media ene watoto bi dia mane asante hina to bi dia kona na adan ko akufu ado wona sei die wadu ema ne ma wo muda ene emema ne memo muda de kan lesbianism ene gay no osi ade ayo agima ebedu otoso mi no say wunni a wunim se wo freedom amamu se wo bon humuso na so bonsam jaw na oyoba na okofa ayonko ba wo kuro ni mudia ene ene wahuna mane enyamra na no nko a ene obeso mudu akogya na emum ne mra wahemfie enka ni bi no ne yese emre wahemfie diwu a wona asimnika hwam sesese no kama yese aban abeje sa emra ni nyina fra hemfo nsem waje sa atumi so ose ade ayo so no de atumi no da so akuramu enti what the warning ekwa e de ama lesbians any gay for se empo no e bia na wo de onye domani na emom wa wadwen se ho na apese wo ba na wo de sa wo yade ne ba besa na wo ma wo ho ne bia so wo bo hu so be pie mu e wo ho a onu bedi ne nyonyonyo yen ko hwa sa video ne embra nana tia wa ne se ban na de binum baba ba wiase ba ne ba bebere baba ware ba ma ne ba bebere baba ware ana wonte ye no ba ware de anya do mama nim ana mboa ene ba bi abekọ so ko nkran manim wada uroma o ko nkran de nye ye ne ye control ho na ga manche oroba ma wayo ana akọ asante no tufu asante hin oroba ma wayo de a ene de so ne ye de te do ma ana mboa sa de yi be pese be hyemra se be ya nana ema ya mambre ye kristosum ne ne yekeka honana eduru ba bi kura binum mema no nana ba ba pampas ta sei se nana yare baba so no so dodo no be na be de ba nana ye ba makwane nana be de kwato parliament obi ni ba ye ni sei be sa nkrofo no be so ba wo sika nti se wanye de wa ma ba ma ayi asika wan o hye sa amra na ba ma obi nana akufu ado we die nana ngina wa hemfie sei se sa sika nko a na o de bebra edo ma onfa bia ma bia yempe
enti ne ye kan se ba nya ba ne ba ma ne ba ma emfa ntena ba manim enye ye ha na ya bokoko say ye mampanyini na ba di akire MP fo no obi abagi sa sika ne bi no me agima mbadu antoso mienu me da nim se ngofa kwaku agima manu do onya bi da besanta sam onya bi da wamfie onya bi da sunwane isinka ho ba nyo sunwane wese onyo ta no no for nyo na mo bi ye sa obayo bi na sa ade na abade okono okoto atia wo ye president wo ye vice president wo ye minister wo ye MP me ajumbadu antoso mienu na wanim ha ba henfo ba ye manyo media campaign abawa abeka che o se sabi wo de hye no ora man ma ba nware mema no mema ba nware na ma kanta ma gusu se woto no wonye ne ntia no na da no kura no ebeduru ane ne ma ayifo ye gina ye ma ban kane dodo na beto ye no ye dikra wonya 0 enti samre na wada roma ye kasa ani die kwanso ye sraga na ni bia osunu kokroko bamchiniye akokọ baatan akuyadonko ne ba beka ho nyina nsrobe bemma ye nyina ya no no enya baako se saade ne de ye mpe na ha nana nsi wukurom ga isei nana nyese ngoyira makama nana wada roma makama hefo na ba warebe na abrofo na nana wada roma masema aye tintini nana dan say maybe ba hwe ba fidie ne ba koso no we are sententan no mama na ba ware ba ho ma ba wo benya bi nware no na ba nyina ba pa be ho adagya na ba ko demonstration se benya ba ba o won se bani atia ba sana jim nti e ba ja ma ba de aba ya ananya sa no ka kire ya no kurani yewura abambape onimonyamfo majority leader no be friend say yewura osei chairman sabonsu ne profoka haruna idrisu ene ba be ka ho muntaka afenyo markings nsroma nya ho na me kasa nsroma me kasa asem ade asa Chame wa ma mi fie ade asa ma da ha sawade me ka kire be se ba mabia emfra ben kokoko esesa badwene se ba pese be ye mpi beto aso ye mpia banya ne anana no ya komada so banya na kristofo akomada so banya ne chief imam akomada so banya na ankran nyina bepe baya ne saade a baba koso atwaso ayede atna ba gonyan so na mbo banya ne saa bia ntuba yakwa badea na video bi so enam social media akwa bi oye Rastafarian na obi nim se bi asebio sebe na adwimu eka ne kakra de a ene ye se emra no edide na sokopie mu psychiatric hospital a doctor for ene be kire na video yi mu akwa yi bodawuro ene na mdwama so bodawuro se wi de eye pa enti se aban fa ne san hyase na wonyi ntum se wi ahaban no eye nti obia enhyi bia wono de wato ne ho asiwo wono ena ye pen so a ye wo sesei no ye konfo anoche an enti wo ba baji fa hudie de ama omo enum wi nyina wo Ghana mamu ha enti se wo bia wutie no unim so onim wi num a o enum kra mfa ntete sesei obetimi de atwia wa no na wo de anamu krom na Ghana fo bi ka se yakoi na anyanya bia de ekoso a IGP fofra wa ba Doctor Ekufu Dampare wo cheche nkrofo tum se wunia wudi bone nkwa de obachi wonte ya na ana bronye wo pese okodi na fiase
madama mama yenkɔhwɛ sa video no emra yakɔhwɛ video no abade a na ye fasa akonya iso attention tv ye mamu nyina afihia pa yedamase se da ne da mokoso a ehwɛ ye videos na mo share mo like na mo follow ye nyame enhwira mu nyina media ene Rahel Obapa da se ne ye besa de nsem foforo abrem